Puruk kaya kunda walamda masida community radio station sing hangtok patangay fade haina Governor Dr. Nazma Heptula na pongdokre. Urbanchal Pradesh semba ke mayok talamyan ba irabo na sangsin kiba kongsang puning sing duna miyam na Manipur kanba numit pangtokre. Manipur na India da MERS tawna na bakwe ekpi kiba numit puning sing duna ngasi Silkana National Repentance Day palan tawkre. Loitan kunong spinning mill bihat amasung tanggal ketel plus ki thogok sing da sena bani haiba URF ki chairman lan haiba maiti ngasi phal da purakre. Amasung sana mahi lining sat pasing seng la bakumai mera saurel ho ki thorom nat ki oiba harau kumai galoina na pangthokre. Saya berusaha dari itu nih, jadi pasti impact news nih, ay kayak kita suam nahus sih. Mayam bakrum zari itu nih, jadi pasti impact news nih, ay kayak kita suam nahus sih, pungsa si pau bagi, maru iba pau sing mayam tapi zari. Purup kaya na kunda balam damas sudah community radio station sing hangtok patangay fate, purup sing na magi tongan balon sing da station sing hangtok pana, government na miyam gitu paikalak libak sakot thorangi scheme sing mamutja na kanghan bangam gani haina, Governor Nazma Heptula na pongdokre. Wafam masih ngasi Ministry of Information and Broadcasting amadi seeking modern application for real transformation smart na punna kusam na hotel classic grande da pangtok pa nabi humni sumna sathagada ba community radio awareness workshop hongtok ki thoramda pongtok khibani governor na pongtok khibada miyam da I pau sandok pa ki pambay ama oiriba community radio asina local dialect culture tradition yokat pada natana state asigi socio political amdi education da sauna phagan bangam gani leibag asigi putba community radio station sani humdra leibagi manungda state asigi oina subna tangi station ama khakta bang lairi station sing masing hengat handura mipung khudingmak I pau khangan bagi wakhalun thamsi state asigi health sector sakot na bagi pandamda Prime Minister Narendra Modi da flying doctor sing thambina ba haizaru bada aya pirakle state asigi manung hanjina sathokasin tawbada kudong sadaba mafam singi miyamna ana ye yorok pada helicopter sijina dun ana laing ba amadi flying doctor sigi daba donor ministry na lupa crore kun mga elot torokle haiki. Most important thing is that it will be in their own language and they can communicate. They don't communicate all the time for getting information about government scheme, but they want to communicate with each other what's happening, what they want to share with the people, what they want. We communicate with each other all the time. The whole world is on our palm. We can communicate with everybody. But imagine those people to whom we cannot provide this facility. Till then, they should at least be able to convey, to be heard, what they want to say, to convey to the government or to each other and share their experiences with each other. I think it is one of the most convenient and it's not very expensive media to set up. British ki makutagi maring tamlaba Manipur bulau sindor India lengakna Purbanchal Pradesh yamna bohona rakibagi mayok talamyan hizam irabot ki lamjing makada ingkumja lismasa panifonipan gi ngasi kinamida sida lamlai maikaida miyamna sangsin be khongsang boning singdana ngasi Manipur kanban mi thoram pangthokre irabot celebration committee ne sidana Imphal iski salau dalaiba irabot memorial park ta pangthoki bathoram masigi mangoidana Purbanchal semna bagi wahau da thokiba ihau da laikidra singi bafamda haikal ekat tamdri kai khumnaki Tharo masig matang da wangang na dona Communist Party of India Manipur State Council the Secretary Moirang Thep Narana Haikibada ngasigi namida si Manipur Tripura Mizoram Kasar Punselaga Purbanchal Pradesh na ba India nangak na
होनखिबा दुगी मायोक लेप्तना खोंजंग संगसिनखिबा नुमिनी असिगुम्बा इंडिया लैंगा के थौरांग असि माई पाख्रबदी मणिपुर लैररोय हाइबदगी इराबोना लुसिंगदुना MTU दा म्यांग मिफम पांगथोखी मिफम असि यावना बलमलाई माइकेदगी मियामना खोंगचत लाकपदा पुंगदोंग ममदा पुलिस का मुक्नबदा मिसिमिना थोखी नुमित असिदगी इराबोसु अंडरग्राउंड ताखिबनी अदुबु इराबोना मिरेट ओइख्रबसु मणिपुर तुगाइना होनरखिबि इंडिया गवर्नमेंट के थौसलदि माइ पाखिदे मतमदुदा मणिपुरदी अपुनबगे सक्तम बु काइहंदना थमलंबा मिसक हाइरबदी इराबोना तना कनासु लैते मरमदना इराबोना मणिपुरी अपुनब सक्तम सागरब लौरब वाखलो लौदना लमदम सिगिल ngमखैदा सिंगनरप कुदिमक थेंगनबा ताई मणिपुर तुगाइदुना हौजिक ग्रेटर नागालैंड सेनना होनरकप सिंग थेंगनबा फुरुप खुदिमकना खोंगफम सेना लेबिनसे हाइना अपील तौकी ngasigi leiriba manipur koina main manipur ena khangnariba ngasigi leiriba saktam masibu kaidana thambiramba misak ama hairagadi irabot natana kana su leitini maramaduna manipur gi itihas ta khwaidigi maruiba numit amane ena khanjaraga irabot celebration committee na ngasigi numit se thogdok aduk thokhiba pungdongbam madugi mafam sida lere mafam madudagi maira lauraga ngasi irabot pa kaina sengwacharimba leihidraba comrade parijana initiator sengot pirap ka pa kasida koina sahi khuding palon tobugumna kumsi su tawjabani जननेता हिजम इराबोत के साम कुनमाथोय सुरपम पोकुमोन के मरी लेना ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AIS एवं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF नसिनर जेनेंस ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूजन यूनिट वॉलंटियर कयाना ई लेमना पीखरे मणिपुर के लमयान में हिजम इराबोत की थापम अमा सत्रक पोकुमोन के मरी लेना पांगथोक प ईदान तौबदा AISF AIYF मैथे मेक्ता TET लोइरबा वॉलंटियर सिंग अमसुंग ऑल मणिपुर मेला एसोसिएशन के अपुन बथौमी शामरमना ई पीखी जननेता इराबोट की चाम कुमाथरक सुबा थाबुम से मनुंग चन्ना कोई मनि तांग कुनमाथोय ngasi मणिपुर कन्वा नुमित पुंगदोम घटना हाइना मयामना खंगनरिबा सिगी नुमिसिग मरि लेना कोई इराबोटना कोई मणिपुर समाज की दमकता कोई सेंबिरंबा माना कथोक पिरंबा अदुगी दमकता कोई माबु इकाय खुमनाजबा अम निंजिंगबगा लोयना ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन अम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन अनिना खुसमनरगा कोई ngasi ब्लड डोनेशन असे तौजबनी सिदैसिदा कोइना मया कोइना पाउ पिजरबदा हरा हरो याबि तकपा कोई एसोसिएशन मयाम अमा ऑल मणिपुर TET सप्लीमेंटरी मीटिंग मेकी सि कोई ओजाजिंजु याउबिरी लोयना कोई पुल्लगा पुलप तौजबसिदा मयामना मतेंग पांगिरपदा AISF की माइकैदगी थागतपामदि नुंगाइबा फोंदोकसरी Protection and Preservation Committee Manipur PPCM की मखादा लमयान बे इराबोट निंगसिंग थरम ऑब्जर्वेशन कमिटी लिंटोकना कैबी की मना सिंह दलेबा लमयान बे इराबोट की मिथम दाहिका लेका तमखिबगा लोनना कैबी कम्युनिटी हॉल दा मियाम की ओइबा मिफम फमदना इराबोट की वाखलोन निंगसिंग खरे हाइना सेरो लमना हाइरकली मणिपुरना इंग कुमजा लिसमसा पनिफमापन के सेप्टेम्बर कुनमाथोइदा इंडिया दा मर्ज तौनना बकुई एक पिसन खिबन निमित अदुबु नौहौना निंगसिंग दोना ngasi Coalition for Indigenous Rights Campaign Manipur Sirkana National Repentance Day haina palan tawkre Manipur gi ningthau Maharaja Bodh Chandrabu namdana Manipur Merger Agreement 1949 gi kuyak pihan khiba numit adubu ningsingduna Manipur gi sona konungda pangtok khiba thoramadata saru yakiba sirka gi ko convener Golmei Pausingna phongdok khibada Manipur haiba leibak asai matam amada barom dom lep sabangamba maning makata leibak amoirami haiba miyamna खंगनरबसु इंडिया गवर्नमेंट नंफु साफु तौदना मणिपुरना इंडिया द मर्ज तौखिबगी हाइबदी तौखिबनी हाइबगी नुंगाइतबदी मियामगी माइथोंगदा ममी ताब उद्रे इंडिया की मेन स्ट्रीम दा लाक्सिनबा होनबदा मियोय कया गवर्नमेंट की थबक तौदना इंडिया गवर्नमेंट के बेनिफिट कया फंगनरी मसिना मरम ओरका ngahaki nungaibaduna miyam pumnamak pangthahanduna laikre हिरमसिगी मतंगदा नैनरुबा मियोय कांगलुप खरा नतना मणिपुरना इंडिया द मर्ज तौखिबगी मतंगदा थोइना खंजिनद्रे हाइना नुंगाइतबसु फोंदोखी मणिपुरना इंडिया द मर्ज तौद्रिङै मतमदगी हौना मिरमगी लाइनिंग लाइसोन कया लमदम असे खुदुम संसिन्दुना लाकी मरम असिना मणिपुरगी हाना लैजरबा असेंगवा सक्तम कया अदु लमदम असिगी मियामना काउथोकनरकपनि हाइबा वाफमसु फोंदोखी थौरम अदुगा मरि लैनना सना कोनुंगी फाखंगबा येकबा फिराल तंखाइ सिंथरगा मिनिट अनि तुमिना लैदुना नुंगाइतबसु फोंदोखी बुद्धचंद्र दी फारग पोरे शिलोंगदा हाइब कांसदा मागी सोई लहो सोई तौ हाइब सुंगा याद्रे हाइदना नुमित हुमनी मान सराय हेलगा सोई तौ दोना लेरप कांसदा बलबाई पेटेलना तिलिराम मथारे असम दा
अखोगी ओइबा ब्रिगेडियर अमा फाव लेत्रब्रा हाइना माना लेरिबा युमसे आर्मीना खुलाई पाइरगा कोर्डोन दौं थमगा मयाइदा डिस्टेंस आइदि सम फ्यू पिच फुट यांखै गुम्बगी डिस्टेंस लेहलगा माना सुसाइड तौगेना खनबा मतमदुदा सोमदा डायनेस्टी की ओइबा अमदी मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टी की ओइबा प्रेशर लाकपदगी मासे तौदबा याददना तौखिबगी वारी अमा साउन लई मदुगी इंपैक्ट कोइना माना हलागा मसाम की सर्विस पिस्तोलना काथोगा मा सिजगी बने मान तौब सोइसे मा मसाना यानिंगबदी नते 1949 की सेप्टेम्बर 19 मणिपुर इंडिया तिनखीना बगी तमक मर्जर एग्रीमेंट साइन तौखिब निमितपु निंगसिंगदुना ngasi coalition for indigenous rights campaign sirka na sinduna Bisnupur district ke oina bazar su ningsing thoram pangthokre ngasi ki thoram da saru yakhe balaram kanba pun balup ikal gi secretary W Luang Laimana phongdokhibada merger agreement sign tokhiba nimit asida aikhoi ipai pu singna banglam chatta thambiramba apapata bathabak thoram sing neina duna aikhoi na asum lambi da salana bhona gadavani haiki Manipur bu India da tilan ki haibi ki mayokta National Revolutionary Front Manipur na kokhiba pungkun mari ki ban na miyam ki punsida akai ba pikre ban asina maram oidana Imphal mayol da nongmi oiba lalol itti ki thabak thorom lepna ki khwairam kaithel yauna maru oiba mafam singda leiba kaithel masa masa sing su thonglo na ki lambi mapal da porfam masa masa thaduna posai kharadi adumak yona ki lambi da paktak na nagari sing sanadrabasu lanai gari masa asauba masung passenger pupa gari sing senaki Loitang Kuno Spinning Mill da United Revolutionary Front URF ki kadar ani halaga phumjil lamba amasung thangal kaikhe da bom pokai handana miyoi ani hat khibigi thawdok ta sena bani haiba lalolo United Revolutionary Front ke chairman KS Gopendra Singh Allies lanhaiba maitai ngasi KS ani siga mari lenen Imphal da purakre lanhaiba maitai bu KS ani siga mari lenen city police officer in Guwahati Central Jail dagi Air India ki flight amada Imphal tamna furakhibani ngasi nungthil pung ama makhai taba matamda Imphal International Airport ta thunglaba matung hanna ngaiduna laikheba city police ki OC yauba team amana lanhaiba bu airport ki police station tamna puki Manipur government na Kamrup Assam gi sub judicial magistrate ta lanhaiba se criminal case kharaga mari laina na Manipur da purang na ayaba pina na ba se tharaba matung ayaba pirakpatagi production remand da purakkhibani hairi lanhaiba ki matakta income jala sini tara mari da URA ki kadar ani Loitang Kono spinning mill da hatok laga phumjinduna thamlambaka mari laina na Sangmai police station da IPC section 302 gi makha da FIR pandra phana ba koi thi duna laki bani hairi maki matakta income jala sini tara mari ki makta da thangal kaithel gi kwamana yonpham amada bom pokai handra miyoi ani sian khiba masung miyoi mari sogan ki haibe case amagasu mari laina na city police station da IPC ki section 302-307 की मखादा FIR फाली निंगसिंग बयाबदी लानहैबा से इंकम चालीसिन तरा मंगा के नवेंबर थादा असम की कसार लेबा डुंकुर खुलदे की असम पुलिस न फारबा मतुंग NIA ना माकी मथक्ता अखनब केस का मरी लेने न गुवाहाटी की सेंट्रल जेल दा थमनखिबनि हाइरी लाललोप URFC थौदोक अनि यदु थोकपकी बतमदा लैंगा का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौनदुना लेरखिबा लाललोप अमनी सही खुदिंग पांथोपकुम सनामही लाइनिंग सत्पसिंग ख्वाइदी की सेंगलब कुमहई ओइरिबा मेरा सौरेल होबगी थरमगसी लाइनिंग तौ सनामी टेंपल पोर्न सिंद्र पांथोखरे सौरेल होबगी थरमसी लोप कया न सिंद्र मसी मसीदा पांथोकनरिबा सि अबतो इन पुनसिंद्र पांथोकपना अफबा ओइगनि हाइना RN कल्चर की मिनिस्टर L Jayant Kumar ना अपील तौखरे लाइबागा सिबु साहोंग ngahongnaba khunjaw laisawnaba badi tangdu laitana laiba lamdam ama oinabagi wakalonda ima laimarel CTB amadi line tau sanamai da heka laikat tamdana thongni jabagi thoramasi ahana Manipur Rifles Complex ta laiba hing khongwal ofong yumpham haina khangdariba lining tau sanamahi amadi ima laimarel CTB khubamda ngasi yuk anganmadi hauki loinana miyang oiba lining khongsat ama senglaba kangla laifam lendagi asengba ising lokatuna lining tau sanamahi laisang tamna puraktuna thoni ki मेरा सौरेल होबगी थरम से निंगथौगी लैंगाक लेरिंगी मतमदा मेरा मेनखोंग सेंग बहाइना पांथोकनरब थरमनी ngasi निंगथौ लैंगाक लेत्रब मतम असिदा मतम असिकी लैंगाक लोइसिंगबु टेक्ता कायदना लैरना बलमदम असिबु खुंजाव लैसावना बनों नोंहुम संगदा थौनी बगुम इमा लेवरेल अमदी
लाइनिंगथौ सनामही थौनिबी की थरम असी लाइनिंगथौ सनामही टेम्पल बोर्ड सिंदना सही खुदिंगी पांगथोकपनी इसागी सक्से तक्सगे ना है बकांदा लाइन थोगी लाइनिंग मसगी मसिक मंगान दरकार लापा मसी लौन होना बकांदा करी चंगे है जाके तो कोई नुसी लबम चंगे मची दा तोंगा तोंगा पांगथोक नबा ना है बदो मधु थोगा खमियाम से पुलप पुंजिनबा लाइन थोगी मसिक मंगान चंगसे पादम लापदा खंग होना बा है तंगाई कदम मथो ओरपा है ममांगा लाई ओइ ग्रबल मथल गानसने थंबिरंबा मखल के लाइक मैम से पुलप कंपाइल तौजरका कोई ऑब्जेक्ट अनोब मखल की कंपाइलेशन अमा लाइक ओइना कोई पुथोतन लेरे नियम की मतुंगना गेजेट फोंगदबा अमसुंग प्रजाना खंगाई सिंना करी हापचिनिंगे करी कथनिंगे ना हाबगी मतुगी इरोलोय मखल की पादम लापदा अदु खतम नायरे Kanglaipak Students Association case na laukthokhiba nahokhiba September 10 phawbagi manungda General Panchayat election da mito candidate singna withdraw tawgadabani tawdrabadi laliba September 10 thodi ka horka October 3 phawba mito miyan sa singna leirak khulak amadi lekai da sathokhasin tawbada thingba thamlagani lauthokhiba sida karisu nasungdana dumak mirep oidana election contest tawri maramasina yelawmi singbu nungsibiba loop club association maira phaibi singna case gi khongjang asibu sokat pinaba amadi khongjang sangsin binaba case na appeal tarokli Senapati district ki Mount Zion High School mapada meter sanirom singning khaidra national highway da labi satokasin yaram dabadu ngasi numidang pung taruk taba matamdagi satokasin yakre singning khai pamapan gi lambi da paisinduna laikhiba laibak adu ayu pung nipan taba matamdagi Bhartiya Infra Project Limited ki maikedi excavator machine sing sizinaduna sengdok pa huki numidang pung taruk tarakpa matamda lambi sengdok pa madi semjinba loibedagi panduna leiramba gari sing satokasin tawba yahan ki matang swasta break ma lawjage manipur ma di malang tongan ba I pau single le nei koi break tagi am turan jarake impact news bu mi eng ta don review break ke matu da mayam bu kan taram no sari bulletin asigi makhata pau mayam da pisari Maitai bu scheduled tribe amo ina sakhang na bagi matang da sab sab wari ba malong na ba scheduled tribe demand committee manipur na sindra lali ba September gi kun mari da lamyan ba sanglen da miyam gi ba convention ma pangtholagani hairi wafam asi coordinating body scheduled tribe demand committee ki convener mutum suramani na ngasi manipur press club ta pangthokpa pawgi mifam amada phongdokhibani handak sahi ki phangkiba assembly ki budget session da maitai bu scheduled tribe ta salhanbagi matang de MLA ke Mega Chandrana thangat ki star question da se minister and Birena yamna positive oiba pakhum pi ki bani baramaduna central amasung state government ta sab manana akan ba moong da taksina ba public convention assissin bani haina mutum suramani na makata na phongdokhi Landam asid lairiba CSO amasung maira paibi signa su public convention asida saru yaduna mapung phan biu haina suramani na appeal tarokli panbayai maitai bu saito tribe ki list ta salhallo haina committee asina matam kuina da ki takna don lakpani nakalamaromda landam asi khwaidi ki noba socio economic amadi ethnographic report ama thangal au haina hokkiba income jalisini tarahum gi me kunma panda center na state government ta khangal lakki ba laikre adubu hojik phawba state government na report adu thakat pagi wafam laitri hairi कनागुम्बा सिंगना करिगुम्बना ऑब्जेक्शन तौबना नत्रगा हाइरकपना चिंगबा मदु तौरकांदा तौबु तारगदि गवर्नमेंट अमा लैबगी मथौ तादे गवर्नमेंट इज द पावर अन माना मागी तौनिंगबा मागी राइट नि अदुगा तौबदबु पीपल्स की पल्स अदुगा मियाम सी इहुल खंगना गवर्नमेंट सिना थबक तौगदबनी हाइबा वाफम से अखोय शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की माइगैदगी याम थाजजबनी सोइदनसु तौबिरकनी न खल्ली Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries Nasindra Nagaland gi Kohima da pangthokkatoriba Marisuba North East Connectivity Summit 2017 da saruk yagatoriba Myanmar gi delegate singmore yorokre Border Trade Chamber of Commerce Myanmar gi President La Muang na lusingba mihut taratarok adu ngase yu pung taramathoi taba matamda more yorokhi mihu sing adubu Land Custom more da Immigration Officer oriba SDPO Lawrence na taram no okay Kohima da pangthokkatoriba summit adu da border trade ki matang da kopna khanani nagani hairi nakaramorom da border trade chamber of commerce Myanmar gi president La Muang na Manipur laingang na makhoi gi satokasin da mating pangbiu haina so pauje lakli
National Identity Protection Council NICO na apun Manipur kan may malop am kilga kusam na laglipa September 25 da Palace Compound Imphal laiba lamyan masanglen da taratare laksuba Manipur and Integrity and Solidarity Day 2017 pangtholagani wahom ase ngasi kaisam patalaiba NICO gi sanglen da council ke president oina Premjina lauthokibani Istira ke purup koding magna saruk yadana Manipur apun basaktam gi damak inkom jalising ani ge September 25 da satkipa Mayang kongchat atu pun ningsing dana namit asu da sahi koding ningsing thoram asi pangtok pani haina oinam Premjina pawi singa phongdoki ningsing thoram asi da status ke purup koding magna saruk yabiyo haina su apil torodana namit asu da ban natraga blockade na sing batawi dana basu apil tawki ngasi pawada Manipur da kundamine ba purup singe marakta nusi janana hingna bhona bada India government amadi NSNIM ni gi peace talk asina maram warka da Kundamine ba purup singe marakta Manipur se kai ba yabagi akiba jingnaba tatana phawri ba si miyam na hena khangna ba wafam ni haitare purup ama chawkhatna ba natraga purup ama hena yaifana ba paikalap pa thabak thoram singda NICO amadi angkinna harau harau na kai yazai loina na madu tawam tri haidana su koina government ngi mai kai thamjari tawdabo Kundamine ba purup singe marakta amada abasi chep thaduna Manipur gi lamkhaida sinara agadi Madu em kilamadi NICO na Manipur miyanga loina na madu kaidongaida yaroi habasi koi thamjaningi Director Family Welfare Services Dr. K. Raju Maramsane Additional Search of Director Medical and Health Services Manipur and State Mission Director SSS NSM Manipur Hakibani Mahaki Matakta Vigilance Case Corruption Departmental Inquiry Scam Case Amatalaki Haina Serolamada Sangdoragli More ki tongan mafam singdiki more police na lagaw khawba masung lagaw maru yonba thingba khongsang gi saruk amoina lagaw maru sing pakat kre SDPO more masung more police station ki team na mafam adu da lagaw khawba thingna bagi drive satpada lagaw maru set ahum no pakat ki makhata na more police station na more kaithel gi manung da leiba dharma sala da drive satapta lagaw sana ba thingna badaki amuk pakat ki puna drive adu da lagaw maru set taruk lom pakat ki loina na tungda maru sing adu mai thadok tuna manghan ki Joint Action Committee Against MSPDCL Fresh Recruitment amadi MSPDCL ki Higher Authority ka yanaba purapatigi strike adu handole haina serolamada hairi Malem Sanamhi Lining Mahiroi Lop San International Sanamhi Students Association Linkhat ki bagi mari suba mapokumon thoram pangthokre mapokumon thoram adu Mahiroi Lop asina sinduna konung lampak la lamyan masangli da pangthoki thoram adu da Sanamhi Lining satpamioi kaya amasung Mahiroi Lop asiki member kaya na saruk yaki thoram loiselakpada nat ki oiba komi kaya su utki Save us from drugs and child traffickers. If not today, there will be no tomorrow. Have a team da Nipan Super State Level Children's Cultural Meet 2017 Lalab September Kumapanda Manipur Alliance for Child Rights MACR Abadi Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR ga kusam naraga MCPCR gi Jubilee Hall da pangtholagani haina serolamada hairakli loinana MACR gi Child Rights Award 2007 su pitholagani haina serolasina makatari Raj Star Production ki ahad production aigi sai hero haina mingthon ba Manipur digital film ki yaipa toni torama mangase sinjamai singa mathak laiba puzzle da pangtokre ngasi ki yaipa toni torama da film for Manipur ki chairman Mangol Saw senior artist idau amadi editor Yoimoyaina atoiba mithulen sing oidana sarugyaki film asida maroiba saktam langliba mamiroi singdi Bala Soma Khaba Johnny idau Mangol Saw ni Aigi saigi hero hari pe film masih comedy romance movie amani film masih ki producer na RJ story amadi screenplay na Santosh Laisrama masung director na Hemanta Kuman na piri Samata Sahitya Academy North Zone ki president oina bagidamag Manipur ki Laisangbam Birjit Singh nominate torak le hairi Laisangbam Birjit Singh Zeribam Kalinagar 3 degi hojikna Singjamai oinam tingenda leibani ma hojo sing Andhra Pradesh Chitor da Venkateswara College ki Engineering and Technology da admission officer obitanatana BJP Manipur Pradesh ki OBC Morcha ke vice president oiribani ma India Sri Lanka Friendship International awardee amasuni Hauze Sanabgi Pauda
Manipur Mountaineering and Trekking Association ge ngasi kontratre suba mapok komon gi thoram minithong dalai be association ase ge sanglen da pangthokre ngasi pangthok ba mapok komon gi thoram atu da MMTA ge founder president RK Ranendra Zaid standing committee ge chairman Yambem Laba madi MMTA ge president and Ibungo Saupi ga loinana association ase ge hojik thau pori ba mioi kya na saru yakhiba ga loinana income jalesini tara torkom ti tara tre ta thoidok hendok na thabak toram kaya tokhiba mioi singda bana matum kodol tamki Nakala Maramda Manipur Sports Climbing Association is in the Satari Batarama Super State Level Sport Climbing Competition gi bouldering late amadi speed ki masana singda mako matang takraba tongan ba category ki sanaroi singa du daso bana mathum kaya kodol tamki Sai SAG ulogi welaptingi course golden changana maki training oinam tondon ba singbu masa sok na phuki bagi matang da tidim lambi national highway number 150 matang katana ban tawani toram badu thodo asiga bari lena sengki ba JSC ga sai gi authority ga yana ba mapurapati ban gi khongjang handokre ngasi JSC asiki mihut singa sai NERC gi regional director Francis Marwin ko unaduna wari sanar ba matung da sana ba purakibni hairi Tadogasi da senari pa course golden changabu course ki pharmacy da thabak makha chathadana ba amadi contract makha sangthahandana ba sai national director coaching da original director Francis Marwin asi thi thadan khangan ki haina oinam sports association gi serolamana hairakli ahan ba pandit asoba ngariambam kulasandra memorial state level junior amadi senior open bodybuilding championship ngasi mayang langsing dalai ba ibdo kaubru community hall da pangthok pa haukre All Manipur Gymnasium Welfare Association Lamjing Makada Bodybuilding Association of Imphal West amasung Pandit Asoba Ngariambam Kulasana Ningsing Tawal Anina Kosam Nadana Pangtok Kiba Championship Pangtok Liba Championship Asida Manipur ki tongan ba gym sing de lak pa senior amadi junior sanaroi tramatoi yauna senior sanaroi taruk na saru yari Manipur Handloom and Handicraft chairman amadi state planning board ki deputy chairman S Rajen Semi Assembly Constituency ke MLA S Dingo amadi Pandit Asoba NG Kerani ga loinana All Manipur Gymnasium Welfare Association ki thau poriba mioi kayana ngasi ki thoram adu ki hogdok ki thoram da saru yaki State Kavati Championship Lisini Taratret Junior Sub Junior of the Senior Lagliba October Tarani Pati Pangthop Horkani Akuba Marol Gidama Manipur State Kavati Association Asi Dagi Kanglaba Yakani Hari Lenin October Tara Marika Yupung Nipan Makai Taba Matamda Executive Meeting Ama Uripoki UCAL Club Ta Pangtholagani Haina Pauzelakli Headquarter IGR South Ki Makada Kuntare Suba Sound Rifles Ki Awang Kasom Post Ki Makada Nehru Yuva Kendra Masong Nguhi Youth Club na sinduna ngasi Ukhrul District ki Singai Block ta naha singkoi volleyball tournament na pangthokre volleyball tournament na da khunggang nipan ki team sing na saruk yaki Assam Rifles ki thorang asi buthagal dona Singai Block ki naha losing basina asing ba thorang asi tungda susin bina ba phongdorkli region asida ing tapa piba aman ohen bada Assam Rifles ki bating pangani haina phongdorkli Arabida bulletin asig headlines amhuna miyamda thamjagi Burup kaya na kundaba lamdam asida community radio station sing hangdok patangai fadi haina Governor Dr. Nazma Heptula na phongdokre Urbanchal Pradesh se bagi mayok kalamyan mai irabo na sangsini ba khongsab guning sing dona miyam na Manipur kan banumit pangthokre Manipur na India da Mars tauna na bukri pi ki badumit puning sing tarang asi Sirkana National Repentance Day hai na palan tawkre Loitang kunong spinning mill bihar amasung tanggal kaitel blast ki thogok sing da sena bani hai ba URF ki chairman lan hai pa maite ngasi Imphal da porakre Amasung sanamay liming set pasiki sale bakumay mera sorel ho pagi thoram nat ki oi bahraw te am ko na pangthok